Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün avgustun 30'u Cuma akşamı kunu. Ukrayna Telekösüzlük Hizmeti internet teşvikatçıları ağları hareketlerini blokladı. Rusya mahsus hizmetleri onlarını gelecek sene olacak Ukrayna prezidenti saylavlarına kirişmek için hazırlıkta kullanaydı. Bunu Ukrayna Telekösüzlük Hizmeti'nin matbuat katibi bildirdi. Kanun koruyucu organlar Rusya mahsus hizmetleri teşvikatçılarına Dnipro, Kryvyi Rih ve Mykolayiv'nin sakinlerini celp etkenlerini belgiledi. Onlar ictimai ağlardaki gruppalarının idarecileri edi. Onların vazifesi saylavlar arifesinde cemaat fikrini manipülasyon etmek. Gruppalarının idarecileri yakalanıldı. Onlara karşı Ukrayna Milli Telekösüzlüğüne cinayet etkenleri sebebinden cinayet davası açıldı. Hareketlerini menfi tarafından göstergen foto ve makaleler yalanlaydı. Bunun ile yakın vakitte olacak sayılar ile bağlı malumat ve Ukrayna devlet kuruluşunu değiştirip, onu ve birkaç kısmıga bölmek çıkargan şiarlar barıdı. Vefat etken ABD senatörü John McCain'e bağışlanған birinci memorial merasimi Arizona'da Kapitoliy'nin merkezi rotondasında geçti. Merasimde McCain'in dostları, zenadaşları ve Kuranta azaları bulundu. Kunun ikinci yarısında rotondada epası istegenler için açık edi. Bina yanında 1987 senesinden eyaletten 6 kere senatör olarak sayılanған siyasetçinin hatırasını anmak için istegenlerinin sırası tizildi. Merasim vaktinde Arizona gubernatörü Doug Ducey, Arizona McCain'siz sanki Arizona'nı Grand Canyon'siz gibi olğanını dedi. Kaliba John, bizni siyasetni chetke kaldırmak ve devlet milliyet gibi birleşmek mecbur etken ekeni siyasetçi. Arizona'da bizden çokusu gibi John McCain da mında değil edi. Ama onun ruhu, hizmeti ve kavi mustaliginin sonunda eyaletini teşkil etmeye yardım etti. Cuma ertesi günü Washington'un Kafedral Kilisesi'nde Milli Memorial merasimi olacak. O yerde ABD sabık prezidentleri Barack Obama ve ikinci George Bush sözge çıkacak. Sentyabr'ın 2'sinde McCain, Maryland eyaletinin Annapolis şehrindeki ABD Harbi Deniz Akademiyası'nın mezarlığında define edilecek. Bu yerde o kıgertki aviasyası uçucusuna okup çıktı. John McCain Ukrayna'ya kol tutup Rusya'ya karşı kırsetilgen sanksiyalarının kerginleşmesi taraftarı edi. O tekrar Ukrayna'ya keledi. 2013 senesi dekabrde Müstakillik meydanını ziyaret etken edi. Avra maydanda Ukraynlar o günde sözge çıkan edi. Donbass'ta olğan edi. Ve 2016 senesinin yılbaşını Şirokina koyunda Ukrayna deniz piyade askerlerinin beraber karşılagan edi. O vakit Ukrayna Rusya baskıncılarına karşı galip olacak ve Putin Ukraynlarını azatlıktan ve müstakillikten marum etip olamayacağı hakkında bildirgen edi. Myanma'nın cenubunda bentnin yarılgan yeri sebebinden 63.000 adam tahliye etildi. Bunun hakkında Reuters haber etti. Suv 85 koyunu ve Yangon Mandalay esas avtomagistralini bastı. Suv bentni tunevin sabah yırtıp çıktı. Hakimiyet kaza yerine kurtarıcılarını yiberdi. Olar adamlarını o yerden gemilerden çıkaraydı. Reuters agentligi eda Şişehir memuriyetinin reisine esaslanıp 2 adam belgesiz gayip olğanını haber etti. Yerli haber vasıtaları kaza olğanından evvel sakinlerini bentnin tolup başıvı rahatsız etkeni hakkında yazı. Memurlar ise her şey yaxşı olğanında ısrar etdi. Киевде «Бобот» ve «Энергия Вселенной» Ukrayna фэнтези фильмның премьерадан evvel Hayriye Kosterolova geçirildi. Kosterolovga ayrı bir ihtiyaclı ballar ana babaları ile davet etildi. Bir ay devamında satılgan biletten 10 grivna UNICEF fondunun inklüziv leyhalarına yollanılacak. «Bobot» adlı robot hakkında film bu dünya kurtarıvı, dostluk, iyilik ve
Кемли күреші қында бір егее. Бұйық мақсус эффектлерінен толу фильмнің яратылуына 2 ел керек олды. $800,000 тешкіл еткен умуми бюджетнің ярысыны Дәулет кино айырып берді. Фильм ойнатылуы августның 30-ында башлана. Бу ерде инклюзив балабақчаларына бағышланған лейха ақында айтыла. Инклюзив тәселі хізметлері 25 балабақчасына берілежек. ЮНИСЕФ-нің фикріне көре әрбір бала уникальве сағлық алына бақмадан тәсіл алмаға ақы бар. Бу ерге бізні давет еткенлері үшін тешекерлер білдіреміз. Чоқ позитив дұйғылар беклейік. Бу яны фильмден яны білгелер, тесуратлар беклейдеміз. Донбасста хаберсіз ғайып олғанларының жедвелінде 294 кеші. Бұның ақында Киевде зорлықнен ғайып олғанларының бұтын дүния күніне бағышланған конференция вақтында Донецк ве Луганск вилетлеріндегі вазиетні барышық тарызда идаре етуі бойынша президентінің векелетлесі Ирина Геращенко айтып берді. Координатор Минской группы ОБСЕ Минск группасының координаторы Тони Фриш июльнің сонында ишғал территорияларында тұтылған рейнелерінің қоранталарының күрішкенеді. Сентябрінің башында ишғал территорияларында кепесханелерге зияретнен баражақ. Ич олмады о Иловайскве Дебальцевадан сон тұтылған бізім балаларымыз не алда олғаныны көрсе. Белгесіз ғайып олған қырымлыларыны тапмақ бөле талапларының Киевде Рус елчілігі бинасы янында юзлерже адамлар топлашты. Ярымаданын илхақы вақтындан 44 қырымдатары қанунсыз яқаланылды. Да 15 кешінің тақдері белгесіз қала. Фалер бина янына ғайып олғанлардың шақси шейлеріні кетірділер. Бөле акциялар енді бір қач елді ваманда кечірілі. Бүгін кесі 26 олды. Бүгінде Русияның әрекетлері қырымтар халқының ақиқи этник yok етілуідір. Мақсатлы басқынжа әрекетлер қырымтар халқының өз евлеріні, ватанını Қырымны терк етіп кетмеге доғрылықтан. Милли рекорд винный стронгмен Сергей Грачев 22 тонна тешкіл еткен. Екешер автобусыны 19 метр месафеге чекті. Бұны 19 сәне вақтында япты ве Украина рекордыны етті. Өз рекордыны Сергей Грачев Виннете күніне бағышлады. Сентябрінің 8-інде Виннете 655 яшыны толдырачақ. Оның планларына келечекте трамвайларының тартуында рекорд етмек. Украинаның иқтисаси теннисшісі Элина Свитолина US Open ярышманың екінші қысымында Алмания теннисшісі Татьяна Марияны 6-2, 6-3 әсабынен 2 кере енді. Бойлелікнен Украина теннисшісі рақыбынден Уимблдондаки енмелерінің реваншыны алды. Ярышманың 3-ші қысымында Свитолина Қытайлы Ван Тяннен ярышачақ. Құрметлі сәржелер, бұ дақиқаға бұ сонки хаберіміз дачо хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV или олыңыз, сағлықнен қалыңыз, көрішкенде.